One thing Jubilee and IBC refuse to disclose and address, even as they claim to be making changes to the electoral system, is the role the local telecommunication firms, particularly Safaricom, Kenya, played in the collaboration with the Safaricom in manipulating the August elections in favor of Jubilee and Kenyatta. Ni miario iria itumite kambuni ya Safaricom hamwe na Ruhonge rwa ukinyaniria CA gukirira na njira nene mutongoria wa NASA Raila Odinga. Hari ndumiriri ndito iria itumitwo kuri nyumba cia mohoro, Murugamiriri munene wa kamiti ya CA Francis Wangusi oigite ni marumireire uria Safaricom yarutire wira wayo wa gutuma maumirira ma kura na mationire mahitia o mothe. Wangusi ni oritie Raila na atati aria angi matige kuruta muhuhu utari na njira na ithenya-ini riu mahure riboti mangiona mahitia magikika. Wangusi oigite miario ta ino ya Raila ya guthukiria kambuni cia guku bururi-ini ritwa ndiagiriire makiria kuri andu kiumbe aria mangikorwo makienda kuigithia honge-ini itiganite. Wangusi ni ongereire ati CA ni thagathagite wega gutigirira mitambo ya ukinyaniria ya kiriu ya ICT ni kahuthika uria kwagiriire githurano-ini gia tariki 26. Ihinda-ini riu Murugamiriri munene wa Safaricom Bob Kolimo onake ni ageire kiene miario ya Raila akiuga kambuni yake irutaga wira wayo ikirumirira watho. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimemia wa Mwangi.